Muthi wa mweri ũmwe nĩguo ũrarĩ wa gũkũngũĩra thigũkũ ya mwaka mweru, arĩa angĩ magĩkũngũĩra na gĩkeno na ndũhiũ. Bamĩrĩ cia anake atano arĩa mateire mioyo kũrũmĩrĩra mutino wa barabara hĩndĩ ya kũrũgia mwaka no maithori na ciũria nyingĩ kuona mararokeirio riboti ici cia kieha. Itu rĩa kieha na kigiriko kinene ma rĩrahumbĩra bamĩrĩ ici kuona mararĩ na matanya na mwihoko mũnene wĩgiĩ rũciũ rwao ta ũrĩa maratarĩria. Pango yangu nilikuwa nataka ajiunge na course kwa university ya engineering. Sasa alikuwa amepata application, alikuwa amekubaliwa kwa ya kutafuta kwa simu. Sasa tulikuwa tunataka tu tuvune mahindi this time, tupate mavuno basi alafu aende. Huyu kijana ni kijana mzuri. Kijana ambaye hako na social reputation yake mzuri, marafiki zake wote hata sahi katika mji huu, jamii ya hapa yote wanakuhuswa sana na kupoteza maisha kwa kijana Philip. Na kwa hivyo ni kijana mzuri, mwaminifu na ametusaidia sana kama jamii. Ni ile tu alikuwa anatafuta kazi, hakuwa amefanikiwa, lakini sio mtu wa kukufa moyo kirahisi. Oyo nĩ Judith Taras, nyina wa Timothy Kosgei, ũrĩa nĩ ũmwe wa arĩa mateire mĩoyo yao gũkũ ihũirwo nĩ kĩeha gĩtarĩria kigiriko kĩrĩa arĩ nakĩo kuona mwana wake ũrĩa nĩ ũmwe ũranyitagĩra bamĩrĩ yake na gĩa kũrĩa nĩ arĩkĩtie kũmatiga. Huyu kijana wangu amekuwa msaidizi kwangu sababu ninategemea. Mimi ni single parent. Watoto yangu niko na watoto watatu ambao watu wananitegemea, lakini sina hata mali ya kuishi. Ninaishi katika plot, yani si hata plot, ni center tu. Sasa kijana wangu ana hustle. Kwanza huyu mwenye ameenda alikuwa na hustle sana ili tupata hata kitu ya kukula wala hata mavazi. Mimi mwenyewe nilikuwa nategemea huyu mtoto. Sasa kwa sababu hiyo ajali ilitokea, nilikosa matumaini. Na gũkĩrĩ ũguo, MCA wa gĩcigo gĩkĩ nĩ atarĩirie kĩmako gĩake thutha wa ndũmĩrĩri ĩno gũkũ akĩhoya ũteithio kũrĩ thirikari kũrũgama na bamĩrĩ ici. Imekuwa ni jambo la kutustua sana, kwa maana hawa vijana ni wale watu ambao bado walikuwa na nguvu, wale vijana wa kutegemewa katika jamii, na ningependa sana kuomba msaada kutoka kwa serikali, kwa maana hawa vijana wengi ndio walikuwa tegemeo, kama aswa ule mama ambaye ni widow, Mama Judy, ambaye kijana wake aliyempoteza ndiye alikuwa analeta mkate kwa nyumba. So tungeomba serikali kabisa kwa unyenyekevu ya kwamba ipate kusaidia hii familia hizi. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Waithira wa Gichohi.